in less than 4 years. That's a Akokora way, Akufado. And that by Mabisa, Mahama also Kada. Forget. Maybe NDC 100%, but power the end may be that. Oh dear. No, we're going to Sabi and yet a concrete, modern type. Now we reinforce concrete. Now but NDC, we should forget about your manifesto put 9 months in the end and yeah, LNG. Oh dear. Quality works. MPP, no size. More 4 years for more than Addo. Here we are now. 4 more for Nana. 4 more for Nana. 4 more for Nana. NDC forget it away. Maybe. Dramani Mahama ono tifia o man ni so mfa so bia ono kra de o ye ne se Ghana fo nya aduane papa e bedi gare ni e pesi kire aguma no asa na te no de aguma maye enti investors afri amanone e bebie enwuma e wo Ghana no ono so nam boda wuro se Ghana ma obi amfa ni sika ma ho ma obi amfa ni sika ma ha na o man na sei o timi ko fa obi soja police ni ayi e de ko se monhwe meka se minor say a monhwe e na NDC fo ne yaku omo no chese wono otimi free diplomat nyina no aka chem say aba na eto na free and fair but media mempe Ghana ye yonti me ka kire am say aba no enwiemu akoso eno na nada pa ada adi ya ne wo hu boto ano emfa korapo entimi enhyemi ono po wotu kwan koye ono ane private adie no na na do dan ko Akufado tu kwan bia wotu gan e wo Ghana dimu under no circumstance and Akufado etu kwan sa me ankasa me kwaje ma ho meje oman ni sika da. I'm putting it on record. Under no circumstance me catch now say Akufado presidential way convoy car wo timu no e yo no ani bottom ska dia aka hu bia e ye mine dia ye security e ka no ho na no so dia wontimi mbeka wo kura po wo kura wo hwe me wunya sika kakra bi pe no afa bodyguard na ntisa Ghana mampanyi enti security ni dia ye ntimi ntwitwa free no ho but car what team said your team pa e de ne ko bulletproof e de ne ko de ne ba no ono ani bottom ska we na chose papa ne dwen mine no John Dramani Mahama ye to abawie 2016 ore ye no mo hwe mra a wo hyehye to ho obeka kire Ghana se Ghana fuoi Vice President's Lodge mefa mpesa mefa ya media munyina ye manimsam wan fere esa tro letter kra de brand people for say monfa mame o man na japade no abeso 4 years ma di president mefa abo me bonam de akofie di ewuo waba bese ya de o bese no enti wa wie no okwa wo fa man japade e na Ghana for sorry say he ehin ni ha enti ba won sa ba biem no na wonim pa ye to 2016 aba wie no John Dramani Mahama na onim pefe sel obesa aba 2020 obeba no onim enti dan ko je president vice president de anywhere enka 2020 no obaya no one Jubilee House na ko afa nti afa na Ghana has to invest huge sum of money ekokosi baby a president bet na bi ma mofo we mu ye ka mo se me yenka okwadi ni juma e wo UK no okono 35,000 is it 350,000 once o ye ma show o mampanyi dada o okwo onu anka se tu nu kwan no because also ra kunya no so mbra o ye to woni say every 4 years bia ye man bulletproof car tie 4 years bia oji bulletproof car mienu 4x4 obetu kwan a o man no mfa okwa de Nigeria ne mabedi holidays ni nyina o man no mfa bosumi bia so okita 5 presidential staffers Muftau Bawa hwan mu nyina no o man ni ntua wo mu nyina ka enti John Dramani Mahama bosome no ye bo NDC ni John Dramani Mahama ho ka China na Addo danko Akufado because Akufado ti wo no 4 years bia ye ma no bulletproof car enti tama John Dramani Mahama sore akunya so asesi ese keka koyi no
7 years no next year oji new bulletproof car or sorry ye no next year oji new bulletproof car e wo adwen enko akiri wono okuje to abrakwa na wono to orum na omampanyi tu kwan ya na wa twepen ni paper na o twantro to Akufo Addo so jeta ye obedu betu dwasa Akufo Addo afa e de akọ US no ye gogo jet no na jet no e wo repair house ye free company a wose wono omo ho na Ghana ko han aeroplane no na company so omo jet no e wo under service enti okuje to abrakwa now omampanyi dada John Dramani Mahama etu kwan oman Ghana enti se wutimi nya akukuduro ka kire na Addo dankwa Akufo Addo oti Ghana banwa no so se otu kwan won fa trotro because man ni mu ayedia na ya expect so okuje to abrakwa se tire na eso no enye empty konko na se binyansa wo mu kakra bi mpo a ka obeka kire John Dramani Mahama se wonya sika na wotin chance wo gidi kura chen na Addo no because man ni mu ayedin nanu ya once ya mampanyi dada John Dramani Mahama His Excellency ya kase papa no se ya kase yedi na chi bebiri aka na asema wan hwe ya no be park kanse ma yenka enu nti sesi an Ghana fo ehunu nipa ya kwoto aba no awe nanso otimi begina honum ka se me madi nkunim ekowi akirese edunkatia na ono ankasa ne konyaboa be ka kirese John Dramani Mahama wata empanyifo sese won konyaboa ese se wata ye ni akinye na ndi bomochichie na free nso ase ase edunkatia be ka kire se denchemawu enti akinye bia eni ho na demonstrated at court so no bibia kirese ampa na omuni hu na omukon keke onu aso eko US John Dramani Mahama former president His Excellency asem na meka no eko jina oka se court no okoye ne de okọ no kwa okoye because na opese we try this for no drop so omo kokoda na afi asumdwe eba wo omuntam ti onu wan ko so okoka asem papa bia na nyame ncha de omo ankasa so ebe afi de omo abeka ampa de ekoso ni nyina na asem omutwitwa tro electoral commission so nyina ye bosiremka omo amfanya nsa ankasa ni nyina na omo boa because asama wo kan wo ni nyina so bia enso no okasa now omampanyi dada John Dramani Mahama Your Excellency wetu kwan akọ UK me pesa me ka kire Ghana ni bia na ote ase se eye oman ni Ghana botomu oman na NDC fo se ahia ye endina na Addo dankwa etu kwan a onfa sabi sakre onfa bon race ene ntu kwan no omampanyi dada John Dramani Mahama ono tifia oman ni so mfa so bia ono kura de oye ne se Ghana fo nya aduane papa ebedi gare ni e pesi kire aguma no asana te no de aguma maye enti investors afri amano ne ebebie enwuma e wo Ghana no ono so nam boda wuro se Ghana ma obi amfa ni sika ma ho ma obi amfa ni sika ma ha na oman na sei otimi kofa obi soja police ni ayie e de kose monhwe mekasa minor say a monhwe na NDC fo ne yaku omo no chese wono otimi free diplomat nyina no aka chem say aba na eto na free and fair but media mempe Ghana ye yonti me ka kira mu say aba no ewiemu akoso eno na nada pa ada adi ya ne wo hu boto ano emfa korapo entimi enhyemi ono po wotu kwan koye ono ani private ade no na Addo dankwa Akufo Addo tu kwan bia wotu gan e wo Ghana dimu under no circumstance and Akufo Addo etu kwan sa me ankasa me kwaje ma ho meje oman ni sika da. I'm putting it on record. And that no circumstance me catch now say Akufo Addo presidential way convoy car or timuno e yo no ani bottom ska. Dia aka hu bia eye mine dia security e ka no ho. Na no so dia wontimi mbeka wo kura po wo kura wo hwe me wunya sika kakra bi pe no afa bodyguard. Na ntisa Ghana mampanyi. Na ntisa Ghana mampanyi. Enti security ni dia yentimi ntwitwa mfiri no ho. But car what team said your team pa de ne ko bulletproof de ne ko de ne ba no. Ono ani bottom ska we na cho se papa ne dwen man no. John Dramani Mahama ye to abawie 2016 ore ye no. Mo hwe mra a wo hyehye to ho. Obeka kire Ghana se Ghana foi. Vice President's Lodge mefa mpesa mefa ya media munyina ya manimsam wan fere esa tro letter kra de brand people for say monfa mame o man na japade no abeso 4 years medi president mefa abo me bonam de akofie di ewuo waba bese ya de o bese no enti wa wie no okwa wo fa man japade e na Ghana for sorry say he ni ha enti ba won sa ba biem no
na wonim pa ye to 2016 abawie no John Dramani Mahama na onim pefe sel obesa ba 2020 obeba wonim enti na nko je president vice president de anyway a enka 2020 no obaya no one Jubilee House na nko afa